Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-kantanta Ira Losko wara li temmet l-avventura tagħha mill-edizzjoni tal-Eurovision ta' din is-sena u fil-waqt li ferħilha l-prestazzjoni eċċellenti tagħha fisser kif dan l-avveniment serva ta' vetrina għal pajjiżna. Dan waqt laqgħa li kellu Ira Losko diriġent tal-Eurovision f'Kastilja. Il-Prim Ministru faħħar ukoll il-messaġġ b'saħħtu li ħareġ favur l-ugwaljanza u star li ħares il-qudiem għall-edizzjoni tas-sena d-dieħla. Intant il-ġurnalisti kienu ħerqana sabiex jistaqsu kif se jiżvolġi l-futur Ira Losko bil-kantanta Maltija tajt li għadu kmini wis biex tikkummenta dwar dan. I think it is still too early to say. I think my boyfriend will have a heart attack if I decide to want to participate again. I think that a lot of people, a great chunk of Maltese people will say, why don't you give a chance to someone else? Losko spjegat l-edizzjoni ta' din is-sena kienet waħda kompetittiva immens fil-waqt li rikonoxxiet ir-riżultat miksub. Then when you get to the final, again you are thrown into a contest which has far more countries than back in the day and with many different genres. And, you know, it's a very, very difficult competition to be in. But all in all, I think we did great. Għalkemm għaddew biss ftit ġranet minn wara l-finali tal-Eurovision, Ira Losko ħallit messaġġ lis-segwaċi kollha tagħha. So I will again say never say never.